Kisamla puli hakan nong ba Shillong naki college repair kilayan mi syakmat haka jingyat ba mental kasi ka life hotarik ujemang kabala khot penlong da ka HYC education cell kum kada ka jing ai sim ya uba arben ubala syong syak ngan mentala kot prasngi bandawa penkala ya ka reservation policy kate ka jingyat ba kabala penlong na khmat office embos sya lashumia ter shamot kyang nong ba bat penkut haka jaka syong syak ngan uba arben deki hajar kisamla puli hanong ba Shillong kilawan banshim mentah shitham hakatay kasni haba keren cikilat patay kubor nakaliang unong yalam ke HYC uba Roy Kuparson Ram uba day u General Secretary ulayatu kamat kalalong kum kabi iki kena samla kajela la Sunhouse Nem klaim le AA ba nakaliang kaseng ka ay kuble kerpangnya uba Arden uba lalong shisha urat ba kajela ba nakaliang kaseng ka ay kuble kerpangnya kisamla kibala poy rinti da kajing skokia Kene kalau kita kertas di pada tujuan tujuan penyempat, pendapat, pengelador, ya kene kari kene ekogi, nagam lagi salpau senan kibanuan. Yang kena Indonesia imatlah pun mengelaya pada negara tong kabasai. Pakaran sibun ki kambang tangga jinsan. Nginjak ya kene, nginabeleru ya ketema persya ya ketausa. Kena negara pun pemerintah, banjoi ya kisama. Kibalon yang ketinggi kiri, banding sangat, berai yang ketinggi san, naga, kini ketinggi lekor ketinggi, bahkan ini lekor kawasan, sekian kuat, bertempau, harga terbilang baru, yang kini kawasan sejak terjo, naga bangunan. Nisokmen, kami ke jamnya kawasan, bah kesorga, kalau hak yang kini boleh kesidi, harga kita reconstitute ya kare ka committee hamile ba kajilongan ya ki political parties baro banyak halor ka implementation of the resolution rooster system ya ka resolution policy kumba banakalian President Ramba the voice of the people party ila pinpau nado kasi kapaningkong ilong lenta gitren ya ka resolution policy nagayan the voice of the people party ngenon yelon benda hakata ka committee lani kanugo kapag kasorka ka khot banyak kren so bali report along the bishop nagota jongi upada jong beri lumyo kret kani ko Lajai kasi, kalai poetrek, hapo architect, bagandang kejingan, hapo main conference hall, jauh main secretariat, hamil meeting, jauh committee, jauh political parties, baru. Mereka semua berbentuk macam pada report pemerintah. Isu penawat, bakal sorkar, kelapdian, banyak keren, halal resolution policy. Mereka berbentuk apa joki kamdam. Kini kita mampu melawan hari report, hari kerjakan. Barangkali yang the voice of the people party, barangkali yang the President Ramba Ajungi, nginlet, syakri meeting, nama diapian, banyak keren, yang kamat, kawangi, kuat, makin keren. Henry, kini kajing, yaki kajungi, kini kahongga strike, kat pakai meeting kan beteng, Bak lada, kata kajing keren. Kampung itu mengikwa berkata kalong ban review yang resolution policy kini kini kandang yai betul.
education cell ka jongka kala penbet ya kani ka singi menta ka singi ban pelong kata ka jingi ya pat ba jongki kun samla jong ka jat new trip ya ka bangil ai kerteng kata ka new trip youth smart kum kadak ka jingwan ai mensim yang new riu rang ba jong ka jat riu bola shim ya kani ka sien jam ban pelong kani ka jing sha thangan kani ka jaka ban penbor ya ka sorkar jela ka jongi bakapor kala dei bakum ka jat riu bangin yo ya ka jong ka hok lamba ka jing pen bet thmai la ne ka jing khmi biang ban review ya kata ka reservation policy jong ka jala ka bangila pentrikam menta di kisan pau tuli gisnam kaseng nadu gisnam ki baladap ngila juong ni kani gentian ba kani ka reservation policy kum bakalong menta kala dei kata ka bi ka bangi kum ka jat menriu ngila kebom hala ka jong ka sentur di kisan pau tuli gisnam bat kani ka bi ka bangi ngila kedom kebom hala ka sentur kala kelalong penban kata ka jingpang kabala bam yang nginapo namar laringi bet ya ka jing light kam la jam hakini gisngi baladap ngiyoi hadukat nu ngisha leben namar kat balat ki kam ngi baki wei pat ki perlok ki yo khambun ka bah ngi yo duna tengi na kaliang jong ka seng ngi a ngi wan ban pelong ngi kani ka jing ya bat ba ban khot iki khun samla tham tam be ki ba puli yang ni po sor ban ong ki bakin mi shakhmat ngi sokmen mementa kasngi walatang shisngi ngi yo ban penkre ya kani gajing yak pat ba ka jongi ring ngi so yo mensim ngi so kemen bagi kun samla neki school neki college ki ba per daki hajar mut kilawan ban yasnok ti akani gajing yak pat ba ka jongi gajing yak pat ba ka jongi galong ban wan akani gajaka ban ai mensim yo ni riu rang ba kenampu unang ya jat shakhman ban pun urlong ya kani gajing tumu naman ngitem baka jingele ka jongi ka denang benta kalawe jong ki kun samla ka jongi te ka jingwan ka jong ki kun samla mata ka si ka jing mi shakhmat ka peniru ya ka we ka sur bakum ka jat benriu ndei tang gilong mi gilong pa ndai ki kun samla ru ki snok thu ya ka jing khia jong ka ni ka kam tengi na kaliang jong ka seng gisoban ai kuplei ya baro ki kun samla jong ka jat benriu nyotrap ki balaya snok tilang menta ka singi bat ngi banwan sakani ka jaka bat nginget lengba ka ni ka jingwan ka jongi menta ka singi haringkat ki hajar ya iba arden bat ka kenhun ka jongi ba inang ya shakhman ha bay de bakani ka kam kana makata ka jing thumu ka jing angnut ka jongi kum ka jat benriu ban yo ya la ka jong ka hok kat kum ka lenti ka badai ngin yo ban menbet thmai la ne ban pet thmai ya kata ka reservation policy kabala pentrikam menta de kisan phot legisnam te kata ka de jing thumu jong ka ne ka nyotrap youth smart la ne ka jing ya ba jong ki kun samla jong ka jat benriu nyotrap ha ka ne si